Gambo utagomba kuvuga ngo yabwise ibihumbi 2300 ibihumbi 5 ngo bikurebe ngo uri kuravuga. Tubona ukutungana twebwe turi hano. Bajimije no kamera hari amagambo twovuga. Kubera ko twebwe twenyine turaziranye. Ariko kubera yuko tutaziranye n'abantu bantu bose bari hari kuri kiriya kamera. Hari ibintu bimwe tuvuga, hakaba n'ibindi bintu tuganira n'inshuti zacu, hakaba n'ibindi duhisha kubera yuko si ngombwa kubivuga. Hari ababitegera bakavuga ngo abangaba baraturuye mu mutwe. Uyu ni umugabo, uyu ni imbwa, uyu ni umusego. Kubera iki? Kubera amagambo ukura mu kanwa kawe. Cyane. Iyo. Ndashoje ni mubazi ki. Muraho mumeze gute? Natwe tumeze neza. Turabiyegereje muri kiganiro tugiye gukora, turi kumwe n'umustar hano. Musanzwe muzi cyamamare cyabiciye bigacika. Ndakubwiye. Cyamamare turakuzi umustar kuko niwe watangiye bino bintu. Ni ibiki naciye bizacitse. Ni warayinereje. Twamenye yoshoshombeze. Ni mukomeze n'imbaga. Turabiyegereje muze murihindukira TV mudukandire niko kudutera courage kugira ngo ejo tuzaza tugira imbaraga zo kugaruka gukora muzoba mugize neza muzamuduhaye amaboko n'imbaraga Imana ibaho umugisha rero mwicare mutere udutebe tubane hano hantu kugira ngo mutwumve mwumve uyu mutumirwa wacu twazanye n'umutumirwa ubizobereyemo Hese ibyo ni ibiki tuzobereye. Okay, reka tubibwire mwebwe mudukurikiye mu by'ukuri. Jewe nitwa Muvandimwe Christian Rusaku. Iwacu mu Minembwe. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana. Ndi n'umuturika. Umuturika? Hari umunyamurenge w'umuturika ubaho? Ndi umukatolika. Uri umukatolika? Babandi babatiza hano. Kwizina rya data n'ijy'umwana n'ijy'umwuka wera ndi umuturika. N'umugore n'umukatolika. Neza. Ni naho ni nabo badushingiye. Abaturika. Abanyamurenge b'abaturika baba. N'uyu wa mbere numvise. Niwe wa mbere twumvise. Iwacu ni mu Minembwe mu Madebu, muri centre hariya nyine mu Aturika. Naje into narahunze intambara. Ariko jewe naje kubera yuko naje intambara zitaraba ariko muri Kongo hageze igihe intambara zarabaye ngo turangize tugira igitekerezo cyo kuzana muri Kenya ngo turebe ko ubuzima bwogumeza bukagenda neza. Nyanzige ku gatori ku batoriki. None se turahari kandi turi benshi. Babanyamurenge barahaba barino cyane hano. Hari amagana menshi y'abanyabyaha y'abaturika batararanya. Uko tubabatijwe mu mazi menshi. Amazi menshi nayo kugira gute? Oya no kuri nagende yakiriye so kumwami. Ushobora kuko tuzamuka. Ugiye kogera kwiyuhagirira mu ruzi. N'uyuhagiriye mu ibasi. Ese mwese ntimwokwera? Uwogeye mu ruzi n'uwogeye mu ibasi. Ntimwokwera. Twokwera. Biterwa n'ukuntu wiyuhagiye. Ariko umubatizo w'amazi menshi niwe ukubatiza umubiri. Umubatizo w'amazi menshi niwe twese. Nuko mutaza mubimenya. Buriya ntabwo babatiza umubiri. Babatiza ubumuntu bw'umuntu kugira ngo avemwo ibyaha ahindukire abe ikiremwa gisha. Ariko kuko ibika mu ruzi ntabwo bigaragaza kuba ikiremwa gisha. Hari igihe bo kwinika mu ruzi bakakwinurura mu ruzi bakakujaburura umeze kwa kundi wari umeze mbere yuko bakwinika. Hari igihe ushobora kubatizwa ariko ntucike kuri za kamere wari ufite ukagumiza kwaba wa wundi kandi wibwira yuko babatijwe. Turabyumvikanyaho neza. Tuzi ko ari abantu ari abakristo ariko bakitwa ngo n'abakristo ariko kandi batagaragaza ubukristo bwabo
bukaba gusa yuko ngo bakavuga ngo twarabatijwe kandi ngo twabatijwe mu mazi menshi. Icyangombwa si uko tubatizwa, ahubwo icyangombwa ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukavuka ubwa kabiri. None se namwe muramwemera? Yego. None se mwemera n'umuntu wabatijwe mu mazi menshi? Yego, amazi menshi se kubatizwa muri make itandukaniro no kubera kuko ibo nayo mazi nayo mazi gusa ngo ni menshi n'abandi ngo ni make nako kandi amazi yari ngiye azasigara hano ku isi. Amazi azasigara mu tukaja mu ijuru. Amazi azasigara ariko ibintu biraremereye ntabwo dusanzwe tumenyereye. Twebwega mu bintu bijanye n'iyobokamana. Okay, twebwe twamenye Imana ko kuyimenyera, ariko twamenye Imana nk'umwami n'umukiza waje kudukura mu jaha kugira ngo tuzaraga ubwami bw'Imana, ahubwo twakire Yesu nk'umwami yuko ba data twasanze ariko babikoze. Twagendeye mu kigari cy'ababyeyi. Abenshi urasanga bataramenya Imana. Reka nkubwire igituma twagendeye mu kigari cy'ababyeyi. Nuko kwakira umwami, kwakira Kristo ni ukuva mu jaha. Ese ibyo byaha kandi ni ukuva mu jaha. N'igihe wanakoze icyaha ukamenya uko wakoze icyaha, ukamenya naho wanagihungira. Ariko icyiza ngenda mbona abantu abakristo nako ababyeyi ikintu nabonye nje cyiza nuko abana bacu n'umuntu niyo yabadakijijwe ariko uzusanga afite wa mutima wo kumenya ko ari umukristo niyo atagenda gusenga ariko umwana w'umunyamahanga usanga urabona gutozwa ubukristo no kuba umukristo biratandukanye. Bashobora kugutoza kuba umukristo wowe ukagenda muri za gahunda zo kuba umukristo, ariko utaraba umukristo nyawe wakandagira umuntu ukamubwira ngo sorry wagira gute ariko kandi ariko turamenya ahantu mu by'ukuri turahinduka muri Yesu Kristo nk'umwami ngo turakira Yesu mu bugingo bwawe, mu buryo bashobora kuguhendesha utuntu dutoya ugasanga wavuye muri mu byo wamenye, ariko kubera yuko wahendeshejwe udufaranga dukeya ugasanga wavuye kuri wa mwami. Nibo babandiga rero bari inshuti za Yobu. Yobu amaze guhura n'ibyago nabo bari abakristo, ariko rero kubera yuko batari barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, baza kubwira Yobu kuko yahuye n'ibyago, baramubwira tumva nkubwire Yobu tugiyo uyo Mana yawe numara wipfira. Ariko umukristo mu byago, mu makuba, mu muyaga mwinshi, mu shuhe uri kumwe nawe. Haleluya, amen. Tukomeze. Ariko icyiza cy'abana bacu n'umupagani wacu uzubona azi Imana noneho ni ubufura. Ubwo no gufura harimo ubufura bw'ubumuntu n'ukuntu warezwe. Mbese n'uburere n'ubufura n'ukuntu warezwe. Ababyeyi bakakwigisha za kirazira, bakakwigisha kubana n'abandi, noneho ababyeyi bakwigisha savoir vivre, kumenya kubana n'abandi bantu amahoro. Ariko kwakira Yesu nk'umwami ni shema, turabiharanira. Kristo wenyine azaza akakujamo akavuga ngo uyu nguyu ni umuntu waje, reka mwireke. Wakira Yesu, Imana nayo ikakohereza Roho Mutagatifu wo kugukomeza. None si ibintu biri aha hanze muri social media ziri aha hanze zaciye ibintu wahagurutse ukagira icyo wababwira. Iryo jambo wicaranye urabizobere n'ibintu wagezemo wabiciyemo. Niki ufasha bano bantu uko abantu bagiye kumarana? Turabafasha kuri ibintu bibiri. Nibakizwe kandi nimba badakijijwe niko kandi bakijijwe nguwera agumize yere, uwandura akomeze yandure.
twebwe titwobabwira ngo ni abantu bakuru ngo mwoka byaramwe ngo nimureke nimugire gute ikikubereye ugikore neza ugikorana umwete niba wumva yuko kwandagaza mugenzi wawe arico kintu wumva yuko uhaye agaciro cyane ubikorana umwete kuko n'ubundi impembo zawe zizaza zingana nuko wakoze cyane ko turumvikana kandi nimba ushaka kugira ngo bivemo cyane kuko n'ubundi impembo zawe zizaza zingana nuko wakoze kugira ngo bivemo ushaka kubikora ariko inzira n'izibiri niko bibiri bivuga ushaka kuja ibumoso agende cyane ushaka kuja iburyo agende cyane iburyo agende cyane kubera yuko abami ni babiri urahitamo ukorera nimba ushaka gukorera satani kandi gukorera satani ni imbuto wera gukorera imana ni imbuto wera werera abandi ese izo werera abagenzi bawe ni izihe uberera se kuvuga neza cyangwa uwerera kuvuga nabi nimba wera kuvuga nabi ukurakorera mwami satani nese ntihariho umuntu ubivuga bitavuye ku mutima bari kubw'inyungu gusa n'ushaka wenda zibi dushaka nta muntu uratanga ubuhamya ngo agufashe mu nzira zawe zo kuja mu nzira yo kuja mu ijuru barahari benshi okay rero urabona iyo abantu baba bavuga biriya bintu bakavuga amagambo nkariya twebwe tutari kuri kamera twebwe turi hirya tukumva ibintu umuntu haterura akavuga ibikoza soni no mu kiraro batazaba bivuga umuco wacu hari ibintu bitabaga ibyo turetse n'umuco wa gikirisutu hari ibintu umuntu agomba kuvuga n'ibyo utagomba kuvuga hari ibintu ugomba kwerekana n'ibyo utagomba kwerekana hari mbabwire gute uzi ko n'agahuzu gacafuye bazavuga mu kinyamurenge ngo katagomba kumeserwa aho abandi bantu babona ahagaragara ngo kaza kameserwa mu gikari kugira ngo kaje gusohoka gasohoke gasa neza abandi bantu bavuge ngo aka gahuzu kari gahora gasa neza uzwara ibintu ari amahuza amwe utomesera hanze uzwara amahuza amwe utopfa kwanikira hanze gutya gusa yifikira ahubwo wofata gahunda yo kuvuga ngo yate bikurikiranye nuko ubona yuko ateye isoni kugira ngo yahurutse umusozi rero hari amagambo utagomba kuvuga ngo uyabwise 2,300 400 ngo bikurebe ngo uri kuravuga tubona ukutungana twebwe turi hano bashimije no kamera hari amagambo twovuga kubera ko twebwe twenyine turaziranye ariko kubera yuko tutaziranye n'abantu bantu bose bari hariya kuri kiriya kamera hari ibintu bimwe tuvuga hakaba n'ibindi bintu tuganira n'inshuti zacu hakaba n'ibindi duhisha kubera yuko si ngombwa kubivuga hari ababitegera bakavuga ngo aba ngaba baraturuye mu mutwe uyu ni umugabo uyu ni imbwa uyu ni umusego kubera iki kubera amagambo ukura mu kanwa kawe ndashoje ni mubazi kindi ndabona tugiye kurara kuri kamera bisa none se abavandimwe bacu ni gute twabafasha bazi icyo twabafasha ni ukubagurira izindi kamera kugira ngo bavuge cyane bavuge n'ibyo bari kuvuga bavuge cyane kuko tutubica ariko kandi icyo twababwira gusa ibyo muri mu kuvuga ntibidufashije ntacyo bidufashije n'isegonde n'imwe umuntu azavuga amagambo yofasha abandi nkaza tukicaranje nawe tukaganira n'undi muntu wategereye ikiganiro uzi ko hari amacana amwe uzi no kuvuga ngo reka ntegere ugategera uri wenyine abandi bantu ugahakikisha yuko n'abana babagona umwana akaragona n'abandi bantu utotegera n'undi muntu ahari bivuga ko niyo dukomeze ishamwe indege nuko rero tukavuga ngo umuntu
wenyine ni wowe wiha agaciro umuntu wenyine ni wowe wisuzuguza umuntu wenyine ubwenge Imana yaguhaye muzi ko turazira ibyo twahawe muzi ko ubwenge twahawe nitubukoresha nabi tuzabuzira muzi ko ikinyita cawe icyo ari cyo cyose ni ugukoresha nabi bikurikiranye n'uko Imana yakiguhaye uzakizira ati gute hari abantu bafite ururimi rwo kuvuga ariko bavuga amagambo yo gukomeretsa abandi uzazira urwo rurimi rwawe ufite ubwenge bwo gutekereza ibintu byofasha abandi bantu byo kubaka sosiyete ariko bwa bwenge bwawe ugasanga ko urabukoresha mu nzira zimwe zitabaho ubu bwenge bwawe imeze nk'ijya talanta yahawe muri Bibiliya ngo hari uwahawe italanta 5 ngo hari uwahawe italanta 2 hari uwahawe 1 urya wahawe imwe ngo yaragiye arayimbira yita mu kuzimu aravuga ngo uyu mutipe guyimpaye gano umunyamwaka ejo nejo bundi nagaruka kayimbaza nkayibura azamvunira ku ivi reka zayimusubiza uko yakabaye yamaze kuyisingira abwira abagaragu biwe ati mugafata kana akajinga mugate mu kuzimu kagende kazashe gashane na Satani kubera yuko nagahaye ibyo nari ngomba kugahereza nako kagenda kadevelope karebe nimba ko kwigeza ku kintu ariko kano nakajinga ni mukubiti ujya wazibiri ati nabonye mu izindi zibira umuntu w'umugabo cyane bazitwarije umusaruro muzuko namwe hari abantu bamwe bazakubitwa barimo gufungura channel ikagenda ikageza amasaha ikageza na subscriber subscribe arangiza kama babita kandi baragiye barakora bagabigeza hari nukuvuga ngo bazagufata bakujugunye hanze pusetse abantu ni benshi tacu kumariya yagutakarije umwanya tiwacumbiye umugabo wawe umucumbire umutsima wiwe ku gihe ngo wabaye guso hejuru tukoze akazi kawe neza cyano yawe yagejeje amakondisiyo ariko ntuyikoreye umugabo watewe iyi minsi wagumye kuzunguruka niki wacuye ati nacuye mu ruhu injira mu cumba ngukubita ni nkukoga niko byari bigombaga kuba bigomba kumera ucuye umuruho gusa uzitutura injira mu cumba ngukubita n'abana ntibumve aho wawe kurumva abandi nabo bakabaheza ibyasha bakabaha ifaranga yewe ngibi ibihumbi 2 by'idolari ugenda uzocuruze uzorebe uko ubeshaho urugo rwawe umuntu arabiguhaye ariko bya bihumbi 2 yapfa kubona gusa injugu iratambutse wajugu ebukamu akakubise mu kanwa afite amasogesi wasokse uko afite isogesi nk'icumi kuja aho amagi wamayayi bukamu amaga kabaraje ibya bihumbi 2 bikabanira kandi utuntu tubona no karatasi tubona ukuntu ingana urabona ukuntu ino karatasi ingana uko noca kare uko ntiyuzuye kuko gakanagakuyeho ejo ngakura haka ino karatasi goja kwira nayimaze bya bihumbi 2 byashirega ku njugu wamara ugataha ngo narahombye wahombye iki watangire wahaguruka mu ikanisa ngo bwana sifiwa ngo ndanezana ngo naje ndatanga ngo igihumbi cyagihumbi wokiranguramo ibindi bintu gashirari yewe tanga ku nyungu kandi ari bumure ariko ga ni mu bwenge tugomba gufata kuri ya mafaranga baguhaye yo kurangura ngutange icyacu uzugitangamo ku nyungu utayibonye tutanga uratanga iki Imana yaguhaye iki kugira ngo utange kandi ayo ngayo ari Imana yatanze ni Imana yaciye muri wa muntu ukoresha ubwenge bwawe inyungu iboneke ukuremo icacumi muri ya nyungu ariko apana gukuramo icacumi mu mbone yo kuja kurangura
nukuramwo ugakuramwo ibyo wari kurangura ni ukuvuga ngo tubikicyuzuye ko turumvikana ni ukuvuga ngo abantu benshi aribyo tuzokubitwa bikomeye wari ugomba kwicara ugatekera umugabo wawe ukamucumbira umutsima neza akaza yamara gushika ntarye aho udari ukamutera apeti ukamwengeshangesha mugabo wanje urabona twiriwe ahangaha tumeze neza abana basetse nabasekeje ukamukuyakuya akarya neza kuko ni bagabo genda gushaka kandi bano umutware w'urugo ariko ngo wagiye ngo kuja ngo gushutinga wagiye umugabo agiye kwitorera umutsima iriya cyangwa aze yicumbire avuye mu kazi yarushe aze ngo umugore ngo azamufasha ejo n'ejo bundi wamara wageriri ngo ndarushe ngo bivuye aho niba nubona wagiye mu kintu kigumemo ukigumwemo neza kibzara umusaruro numara umugabo azafate korana umugabo avuga ati kweli narashatse naho akabwiye ngo kose azokajamwo wakageza hagati ukavuye ugiye mu kimina nogera mu kimina ati ndiyandikishije kirakunaniye ukivuyemo ugiye mu ikorari uri mu kuja kuririmba ni wewe uzi mu gucereho bakakwirukana mu gacu uvuyemo nta kintu na kimubwira cuzuye uzokubitwa niba ushaka kuja mu kintu kijemo ucigeho neza ugitekereze wavuze ngo nzogikora ugikore ukigiyemo apana kuvuga ngo ca kikunanire ugerageze ntawuzuseka uwananiwe ahubwo haza hasekwa utagerageza gerageza kugeza igihe uzotorera ico wahagurukiye n'umugabo wawe cyangwa umuryango wawe uzavuge ngo nyamara uyu muntu ibyo yari arimo byari bifite umumaro ko turumvikana cyane turi kumwe cyane aho emenga hebasiyo uko numvishije ndenzera oya atakukurenga timukaza nta muntu wavukiye ku mezi 9 ufite ubwenge nk'ubwo ufite kuro afite amaguru afite amazuru nk'ayo ufite afite amatwi ndetse umurusha amatwi afite wowe umarizo uvuga ngo uyu muntu ngo arande akurenza iki niki iwe yakoze wagerageje yakoze iki tarakora nikibirije kono mara ngo mutiye ene besere de Kamenge ngo mutinye ngo uvuge ngo akurushi ariko imihanda tuzi ko hari abanyamakuru bamwe aba ba YouTubers udashaka kubwira umuntu ngo ngwino umpe ikiganiro ashobore kukubuza ureka mbabwira amakuru iyo kumva akama na phone yawe ntakirwe akifata wazo umwandikira message kuyisubiza bikabitambara akama kwereka niyo mpamvu nari mubwiye ngo dore nkwereke mbahezo amayeri ubanza kuja kumusura tubona tuvuga ku mfano ni kandi mwemera ufite wageze ku ufite YouTube nyine yateye imbere umaze kugera nyine ku rwego rwiza nawe wavuga ngo nzagere hara ndetse namutambuka ni kandi mwamutekereza amasimba sawa none ukagenda ukamusura ukamuwigendera gusa ati naje kugusura naje kukuramutsa warangiza ukamutse mwebwe mwageze ku rwego gute ndetse ntunamwereke yuko unafite gahunda yo kuja gufungura cano mukaganira gusa warangiza hari uzokuramo mukiganiro gusa bitewe nuko gusa bagize jewe ntaho ngeze nta naho pi sindakenera kuza muri bino bintu cyane kubera impamvu n'ibindi ari imbogamizi iziba ikakwigisha kuvuga ngo reka nje kwiga ikintu runaka nzagaruka meze ukundi kuntu cyangwa byakunanira ukavuga ati aha ngaha ko ndabona byananiye reka mfomereze mu yindi nzira apana kwa muvuga gusa ngo handananiwe ngo bamuca umugabo umwe agashora iwacu ngo karamutse ngo kamare kumoka
abandi barirukanka barahunga ngo bamara guhunga iyo yamayishara ngo wagasheriwe ngo ngwino urye ngo kanjye ngo n'ubundi wandiye kera acitse intege abonye yuko nyine kashitse wakwirukana abandi uko biba birukanka nawe ugenda uhunga ngo ngwinoga n'ubundi ga ngo wandiye ngwinoga n'ubundi urye umareho undi mukecuru barasa yicara hasi ngo ayobe ngo nimundebera aho bandashe nkuko numva narashwe yewe bakurashe ngo narashwe nkuko ndumva ngo ukuguru kumwe kwagiye yewe ukuguru kwagiye kuko kuriho timukemere uzacika intege upfuye intege nizicika uzavuge ngo zitandukanye n'umwuka akuka nigasohoka uzavuga ati ncitse intege haleluya nahi imihanda mwamuvuga mugani wanyu imihanda ngo uri kwiranyerera ati haza hanyera ushaka kunyerera kandi nunyerera ukabona witse hasi ntukarambarara uzajuka ikibazo bikunzwe nyine ni ibintu byo kwandagazanya tibikunzwe reka bakungubwira amakuru oya urabona biriya tibiza biramba tibiza biramba reka nkubwira amakuru uzi ko n'umuntu uzi uhushuka ahantu akakubwira ngo ngandare ngo ubonye ngo kariya kantu ngo ukuntu ngo kameze ukumva ufite amatsiko yo kuja akantu kagito ngo dore kariya kantu nyine kameze ukuntu ugahinduka ukakanareba ugasana ariko iyo bakweretse nk'umuntu umeze neza wambaye neza ugororotse nubwo utomuhozaho amaso ariko uzi ugenda ugatekereza n'amasono yiwe ukava muri apata untuye bayisoni ikakugenda mu mutwe ukaza usigara ushaka kuzogaruka kuzoja kureba tureba hari amacanamwe ndashobora kuvuga hano kuri telefone hano kuri kamera ariko nshobora gutegera ibiganiro byiwe 2-3 kavuga ngo sinzogaruka hano kuri nacana ariko wewe ya chano yawe nategereye kayitegera rimwe ndetse sinagaruka ngo ikiganiro ngo nkirangize ukavuga ngo mbaye biseho keya ariko reka ndaza gutegera kiriya kiganiro kirangize neza bikurikiranye na titre nabonye cyangwa bikurikiranye na intro ukuntu yatangiye ndaza kuzarangiza kiriya kiganiro nubwo uzi ugenda ukirangiye kikaba kirekire ukavuga ngo uyu munsi ndagarukira ejo zatangira kirangize aya macano ndabarahiriye bahaye imyaka 3 cyangwa 2 timuzaba mukira mureba ariko ni by'abantu abantu reka nkubwira igituma babikunda iyo umuntu atangiye kuganira kabiriye muzamubirwa mukamuharana abantu baza bareba bakareba bakaba siko yabaye nta kintu na kimwe hakungura nta kintu na kimwe yagira gute gusa ariko aragutakariza umwanya gusokora tugira ariko umunsi umwe ukavuga nta kwitegerera ndamariza kansetsa aho guys turashimiye cyane abari badukurikiye mugize neza dushimira n'umutumirwa wacu wakoze Imana muje guhumugisha mugize neza kutuganiriza mugize neza no guha abantu inama abumva bazavuga ngo umva yumvira mu rusaku ubwo nyine tarusako twaraturimo oya nyine ibaza baca umugani gute ni umugani ngumva ngo yumvira mu rusaku abumva bumvisha yego turamushimiye cyane n'undi munsi nitwiyambaza uzatwita takugo jewe nimbona umwanya nta muntu wompamagara kabiriya mwari muvuze ngo hari abo muzamuhamagara ngo bakanga no kubasubiza urabona nkubwire ibipfu nibyirata bitaziye byabinaje buriya tukange
guheza mugenzi wawe ikintu wabona yuko kimufitiye akamaro cyane aya magambo atatu yavuze uyu mwuka Imana yampaye si ukuvuga ngo wapfungutse navuze ndarangiye irampeza ubundi uzovuga ejo nta n'ibindi iza kuvuga rero muheza abantu